Amasoko yo muri Canada aba yuzuye amabara n'imbaraga. Amaduka yuzuye imbuto n'imboga, imitako ikozwe n'intoki, n'imyenda idasanzwe. Urusaku rw'indimi zitandukanye rurasuhuza. Abantu baturutse imihanda yose baza guhaha, kurya, no gusabana. Isoko ni nk'ishusho y'umuco wa Canada. Kuva kuri sari nziza kugeza ku nkoko zo mu ntoki, ibicuruzwa bigaragaza ubwiza bw'imico itandukanye ya Canada. Amaduka y'ibiryo atanga uburyohe bw'isi. Samosa ziryoshye, inkoko za jerk, safi na baklava nziza biryoshye. Buri mucuruzi afite inkuru yo kubara yinjijwe mu bukorikori bwe. Isoko ni uruhurirane rw'ibintu biboneka, amajwi n'impumuro. Ibyishimo bivanze n'amajwi y'abacuruzi. Impumuro y'ibirungo ivanga n'impumuro nziza y'indabyo. Ni ubunararibonye bw'ibyumviro bishimira itandukaniro ry'umuco wa Canada. Uretse ubucuruzi, isoko ni ahantu ho guhura. Abaturanyi baraganira bagenzura imbuto n'imboga. Inshuti zisangira inkuru zinywa icyayi gishyushye. Ni ukwibutsa ko nubwo dutandukanye, duhuzwa n'ubumuntu bwacu. Ku bagore bavuga ikinyarwanda kugira ijambo bifite akamaro gakomeye. Mu mateka, amajwi yabo yakunze gucekeshwa, inkuru zabo ntizivugwe. Ariko abagore b'Abanyarwanda bakunze kugaragaza ubutwari n'imbaraga. Muri iki gihe abagore b'Abanyarwanda barimo kugarura amajwi yabo. Ni abayobozi, ba rwiyemezamirimo, abahanzi, bakoresha amajwi yabo kugira ngo babe impinduka nziza. Barimo gusenya inzitizi no gutera imbaraga abazavuka kugira ngo bakoreshe imbaraga zabo. Nukuko isoko rihora ryuzuye abantu, umuryango nyarwanda utera imbere kubwo imbaraga z'amajwi y'abagore. Buri jwi ryongerera ubwiza ku muco wabo. Ni mu gusangira inkuru zabo, ubunararibonye, n'ibitekerezo byabo bubaka imiryango ikomeye. Isoko hamwe n'ahantu hafunguyeho kuvugana, rihinduka urubuga rw'ayo majwi yumvikana. Ni ahantu inkuru zisangirirwa, imigenzo ihererekanywa, kandi hagaterwa inkunga yo kuba umwe. Mu mutima w'isoko amajwi y'abagore b'Abanyarwanda arumvikana, akomeye kandi asobanutse. Amasoko yo mu mihanda aba ari ibintu bidasanzwe. Aba ari ahantu huzuye ubuzima. Amasoko yo mu mihanda ya Canada yo arushaho kuba akarusho. Agaragaza imico itandukanye y'abatuye isi. Ushobora kuhasanga amafunguro, umuziki ndetse n'ubugeni. Ngwino tujyane wirebere. Impumuro nziza zirakuryohera. Ibirungo biva mu Buhinde, umugati ukeye uturutse mu Bufaransa. Ikawa yo muri Colombia, uzaryoherwa n'ibyo humva byose. Ni ibirori by'amazuru yawe. Twerekeze Vancouver. Isoko rya Granville Island Public Market ni ahantu ugomba gusura. Iri soko riri ku nkengero z'amazi. Irebero ni nziza cyane, uzahabonera ifi nshyashya. Gerageza salmon ni nziza cyane. Noneho tuje i Toronto. Isoko rya St. Lawrence Market ni isoko rifite amateka. Ryafunguwe mu myaka irenga 200 ishize. Abantu bahaja kurya sandwiches z'ingurube n'ibishimbo. Tuzibure kuzirya. Urashaka impano zakorewe mu Rwanda? Amasoko yo mu mihanda aragufikiye byose. Ibumba, imitako n'imyenda. Byose bikoraniwe urukundo. Uzahabonera ibintu bidasanzwe. Tera inkunga abanyabukorikori bacu, abakunda kurya, ibiza n'ibigereha. Amasoko yo mu mihanda ni ahantu ho gusogongera amafunguro atandukanye. Gerageza ikintu gishya. Empanadas zo muri Chile, spring rolls zo muri Vietnam. Ururimi rwawe ruzabishima. Amasoko yo mu mihanda si ukugura gusa. Ahubwo ahuza abantu, abaturanyi baraganira, abaturanzi bararirimba. Amasoko aba yuzuye ibishimo, ni ahantu ho gusabana. Nkunda gusura amasoko yo mu mihanda, aba yuzuye ubuzima n'ibishimo. Nubona rimwe hagarara winjiremo. Ntuzabicuza.